Atau di baso di kampung mo pak kerupuk lawe ko. Dibuat dari ubi. Nyo jamu dia tes sami. Sudah tu nyo goreng. Masuk ke ketidiang adang. Plastiknya 2 kali tinggi ketidiang tu kata. Nyo bawa ke pasar lubuk bayo. Ambo tanya. Bu, ketidiang gua sepanuh gua. Barala bo nyo go bu. Terjual seperti go kata Ustaz. Telah labo nan ke bawah tu mah. Lalabo nyo sana macam. Ku rabi ko bu, ku 10 abi macam. Pukul 2 lah tiba kami baso lihat. Atau kalau orang mau sahur pak. Atau orang lubuk bayo tu sinan kampungnya di pasar tu nyambil piti kare tu dua piti kare mah koin. Hanya duduk di rel kereta api tu. Itu saja gue ya. Dari pagi sampai sore balai hari kini aja. Balai hari kini aja. Yang nak mau bawa sahur, le masuk piti. Indah piti ni koin tu sampai sore ya tu.